Amagala dikgang tsa Lesedi Television tse di go kopanyang le nna Thaba Metsimabe a re simolole ka go leba tse di gogang kwa pele. Kagiso le tshireletsego di supilwe di le botlhokwa mo go godiseng itsholelo. Mahama wa insurance o rotloediwa go amogela maranyane a segompieno. Fa Makhumalo a ikuela gore go nne le tlhabololo ya motshameko wa tennis go nonotsha batshameki. Wetso a re tsene mo go tsone. Tono a lephata la ofisi ya ga Tautona tshireletsego le pabalesego Moeti Mohasa a re kagiso tshireletsego le thokgamo ke dingwe tsa botlhokwa tse di tlhokegang go godisa itsholelo gore dikomponi di nne le tshepo mo go beeletseng mo lefatsheng leno. Fa a bua kwa ditshupong tsa bo 30 tsa Business Botswana kwa kgaolong ya bokone jwa lefatshe leno e neng e tshwere ka fa tlase ga setlhogo se se reng go fetola ka fa dithoto di dirwang ka teng go tsweng mono gae go ya kwa mmarakeng wa kwa ntle. Mohasa o gateletse botlhokwa jwa go nna le tikologo e e babalesegileng go godisa dikgwebo le go ngoka babeeletsi. Tona Mohasa o supile fa phetogo ya itsholelo e ka sa atlege ntle le tikologo e na le kagiso le tshireletsego. A re kagiso go obamela molao le makalana a itshireletso a nonofileng di dira gore go nne le tshepo e tlhokegang gore dikgwebo di beeletse di gole di bo di kgone le go tlhama ditiro. And I consistently try to tell people that as a nation, our God, our Almighty, gave us an opportunity in 2024. It was not a question of one party being voted out and the other coming in. It was a question of reset as a nation. We should collectively accept the mistakes that were done or committed from 1965 to 2024. And that gives us an opportunity to start all over and make sure that we do not repeat those mistakes as a nation. The opportunity, because when disaster strikes, hunger strikes, unemployment strikes, UDC or BCP, so it's important for us as a country and make sure that we work together to make sure that our country will be. Mohasa o tlhalositse fa puso e tsamaisa maiteko a tshireletso ya lefatshe le lenaneo la phetogo ya kgwebo le itsholelo le lenaneo la tlhabololo la lefatshe la bo12. O supile fa puso e tsweletse ka go sireletsa ditsela tsa dikoloi, mafaratlhatlha a diterena le ditsela tsa kgwebisano ya melelwane go netefatsa gore kgwebo e tsamaya sentle le gore mafaratlhatlha a botlhokwa a sireleditswe. Puso gape tsweletse ka go nonotsha ditsamaiso tsa tshireletso ya maranyane, go sireletsa dituelano tsotlhe tsa maranyane le go sireletsa ditshwanelo tsa botlhale jwa batlhami. Tona o rile tsotlhe tseo di ikaegile ka maikaelelo a go rotloetsa boitlhamedi, go goga boeteledipele le go dira gore Botswana e nne lefelo le le gaisang mo kgwebong. Re sa le fo mogolwane wa Business Botswana Tumi Mbaakanyi a re mokgatlho o tsweletse ka maikemisetso a one a go tlisetsa maloko a one boleng jo bo fetolang boemedi jwa dikgwebo fela. Fa ntsha la gagwe a tswala ditshupo, Mbaakanyi a re ponelopele ya Business Botswana ke go aga boleng jo bo nonofileng le jo bo nang le seabe se segolo mo malokong a jone ka go tlhama dikgokagano tsa dikgwebo, go bula mebaraka e mešwa, go gokaganya babeeletsi le go nolofatsa go gweba mmogo mo tikologong le lefatshe ka bophara. As Chief Executive Officer, my vision is for Business Botswana to continue building stronger and more impactful value propositions towards Botswana being a private sector-led economy. This being my first trade fair in this role, I'm encouraged by the energy, innovation and determination demonstrated by exhibitors and partners. Despite economic pressures, the private sector remains resilient and ready to grow and compete.
Ditshupo tsa bo 30 tsa dikgwebo kwa bokone jwa lefatshe leno di fedile ka tumalano e ntšhafetseng ya tirisano mmogo magareng ga puso le mogama o ikemenetseng ka nosi fa ba na le seabe ba bangwe ba ne ba gatelela gore kagiso, tshireletsego le kgokagano e nonofileng ya dikgwebo ke tsone tse di tla tsosolosang peeletso tsa tolosa mebaraka le go rotloetsa phetogo ya itsholelo ya Botswana. Bolwetse jwa tlhako le molomo bo tsweletse ka go ama dikgwebo tse di ikaegileng ka nama ya kgomo mo Botswana. Fa a bua kwa ditshupong tsa bo 30 tsa dikgwebo kwa bokone jwa lefatshe leno, mongwe wa barekisi ba dijo a re kiletso motsamao wa dikgomo le kgwetlho ya go bona dikgomo di ba amile thata segolobogolo go bona nama le dipoelo tsa dikgwebo. Because usually we supply lodges at hotels and catering with our beef, matured beef. Usually we use this top grade beef, the SPs, the top grade beef. Now we are affected because we can't get beef, especially in Francistown, we can't get beef from Abroni. We can't slaughter from Francistown. We've been getting beef from camps. So due to the FFD outbreak, we have got nothing in Francistown. We've got no beef. And we can't supply our customers from Francistown. We've been supplying as far as Shakawe, Maum, Weta, Nata, Kasai, Kipwe, Bunong, Mashatu, just to name a few. Mogama wa insurance o rotloeditswe go fefosa tiriso ya maranyane a segompieno go tokafatsa ditirelo tsa bone le maitemogelo a bareki. Thotloetso e dirilwe kwa bokopanong jwa boraro jwa ngwaga le ngwaga jwa Employee Benefits Convention kwa bana le seabe ba sekasekileng ka teng ka fa maranyane a ka fetolang ka teng ditirelo tsa dipoelo tsa babereki le insurance. Baitseanape ba supile fa makalana a mangwe a itsholelo jaaka dibanka a setse a gatetse pele mo tirisong ya maranyane fa lephata la insurance le santse le saletse ko morago. Le fa go ntse jalo go begilwe fa dikompone tsa insurance mo Afrika otlhe di simolotse go dirisa ditsamaiso tsa digital tsa go kwadisa bareki, go dira dikopo tsa dituediso ka maranyane le go kopanya ditsamaiso tsa insurance le tsa taolo ya badiri. I briefly mentioned the issue of AI and how the future is transitioning into that particular sphere. The problem now is that employees and perhaps even leaders alike are faced with the challenge to say, but is AI not here to replace us? Is AI not here to take our jobs? But in actual fact, AI is here to help us optimize. AI is here to help us transition into the future. So in keeping with the theme of this particular convention on the future of employee benefits, again, I urge you, leverage of AI, partner with AI to ensure that your offering is optimal and your offering. Bokopano jo gape bo atolositse ka fa maranyane a botlhale jwa maitirelo ke gore artificial intelligence kana AI le dithuso tsa puisano tsa maranyane ke gore chatbots di ka thusa go tokafatsa puisano le bareki, go fokotsa nako ya go emela ditirelo le go dira gore ditirelo tsa insurance di fitlhelege motlhofo. Baamegi ba supile fa tiriso ya botegeniki e ka nna botlhokwa mo go fitlheleleng ditlhokego tse di fetogang tsa bathapi le badiri. Amogelang Tau, Lesedi Television News, Gaborone. Fa re tlolela go tsa mafatshe a sele, matshutithuti a batho ba Ethiopia ba ile ditlhophong ka mosupologo go tlhopha baeteledipele ba bone mo ditlhophong tsa setšhaba. Go solofetse gore Tonakgolo Abiy Ahmed le lekoko la gagwe la Prosperity Party ba fenye ka bontsi. Abiy yo saleng a etelela pele lefatshe la Ethiopia e saleng ngwaga wa 2018
o ne a tuma lefatshe ka bophara morago ga go busetsa botsalano jwa lefatshe leo le la Eritrea, sengwe se se neng sa dira gore a abelwe sekgele sa Nobel sa kagiso. Le fa go ntse jalo, bošeng jaana puso ya gagwe e ntse le bane le kganetso ka bangwe ba mo latofatsa ka go busa ka serophata le go gatelela ba ba ganetsang puso. Basekaseki ba dipolotiki le ditlhopha tsa kganetso ba tlhalositse fa ditlhopho tse di ka nna tsa nna dingwe tse di sa gaisaneng thata fa e sale Ethiopia ya amogela tsamaiso ya puso ya batho ka batho ka makoko a mantsi ka ngwaga wa 1991. Kganetso e santse e kgaogane mo gare ga makoko a feta 40 mme a lebane le dikgwetlho tse dikgolo tsa madi le tsa thulaganyo. Mo dikgaolong tsa botlhophi di le mmalwa, lekoko le le busang la Prosperity Party le tseneletse ditlhopho kwa ntle ga bontlhopheng ba kganetso. Lekoko le bone diphesente di le 96 tsa manno mo palamenteng mo ditlhophong tsa ngwaga wa 2021 mme go solofetswe gore le nne le taolo ya lone mo ditlhophong tse. Batlhophi ba feta dimilione di le 50 ba ba nang le tshwanelo ya go tlhopha ba ne ba ikwadisitse ditlhopho kwa mafelong a ditlhopho a ka nna 10,000 rala lefatshe ka bophara. Tlhopho tse di ne tsa simolola ka nako ya borataro mo mosong mme di ne di rulaganyeditswe go fela ka nako ya borataro maitseboeng le fa badiri bagolo ba ditlhopho ba ne ba bontsha gore diura tsa go tlhopha di ka okediwa mo mafelong mangwe fa go tlhokega. Maduo a solofetse go itsisiwe mo malatsing a ka nna 10 morago ga gore ditlhopho di wediwe. Fa jaanong re lebatsa metshameko, ba na le seabe ba motshameko wa tennis ba ikuetse gore go tshwanetse ga nna le peeletso e ntsi mo tlhabololong ya batshameki ba tlhalosa fa Botswana e ka gola ya ba ya nna boremelelo jwa motshameko o. Se se ne sa gatelelwa kwa bokhutlong jwa dikgaisano tsa tennis ya bana ya malatsi a le 3 kwa Francistown. Mothei le molaodi wa Express Tennis Academy Shathiso Makhumalo o supile fa Botswana e tshwanetse go nna le dikolo tse dintsi tsa motshameko wa tennis go nonotsha tlhabololo ya batshameki le go bula menyetla e mengwe kwa ntle ga lebala go akaretsa le tlhagiso ya didirisiwa tsa tennis. Mokatisi Matthews Gumbo o ne a dumelana le Makhumalo ka bongwe fela jwa pelo a supa fa palo e oketsegang ya bana mo metshamekong o e supa go tlhokega lekgotla le le rileng la tennis tokafatsa thuto le tiragatso ya batshameki. Tennis is a special game with a lot of techniques. So if you understand how the dynamics of the game, you realize there's no one who can start coaching tennis without experience. And in coaches, in academies, you find coaches with experience. They know how and the pathway, they build pathways for the players. They have plans with players. And then in the new era where Express Tennis Academy came into action and sees the need for industrialization, I believe in the next few years we might be lucky to send some of our athletes into some colleges where manufacturing is done, because we want to produce also sports equipment as well so that we can supply Africa and the rest of the region. It's an opportunity we haven't tapped into. I think it's available for us. I'm doing tennis coaching at Clifton School. I feel we need like a high performance center tennis camp in Botswana so that we can grow the sport. We have a lot of kids coming for tennis practices. So I think maybe if we can work towards getting maybe a high performance center, maybe our kids can perform better in that way. Mo makgaolekganyeng a batshameki ba ba ka fa tlase ga dingwaga di le 18 Kgotso ke jaaka ngwa Moyeng College Tennis Club o fentse Marcus Semane wa Banana Tennis Club go gapa motshameko. Batshameki ka bobedi ba solofetswe go tsena mo tiragalong tsa ITF go ya kwa pele. Kgaisano tse di bone batshameki ba le 97 ba tsaya karolo mme se tla thusa mo go tlhopheng setlhopha
tsa lefatshe jaaka fa tlhabololo ya motshameko o e tsweletse go bonala mo Botswana. Wetsho dikgang tsa rona di felela fa tse di neng di go kopantse le nna Thaba Metsimabe go tswa mo go nna le lekoko lotlhe la dikgang tsa Lesedi Television ra re itumelele mananeo a mangwe a Lesedi Television.